Bishop Akanjuna nagira ngo abazire binji kubara kutunga sente batandika kutesa abana babo barako bazubira gukora imirimo bagumize nuko babona bonesa twinobwire bw'abana bitu ninga tubarikirese ngwe bengeze ine kigambo cyane kindi kukunda ko washobere Kiswahili asiyefundishwa na mama ye ufundishwa na ulimwengu utarukwegese bwa nyina na yegese bwense oguyajumerera abakurista y'abarugere hare kuyija kujaguza ikiro cyukuru bitu bakahendero myanye shobere akatume mvumwibiri ahakuzaba kwa Yesu akatume nyonyozi abanyabwenge bawe bashoboroke bw'enyonyozi those people from the east ahakuzaba kwa Yesu barebe nyonyozi yo mutano eyi bawe batakareba it has meaning abo kwenye nyonyozi ekagamba nabo nyonyozi yongeragamba ko kugireba bakamanya ngo hari hekiriho hari amakuru marunjagariho omukushabanuko kumwe abana bashatu babatizubwa okushaba okwayitabwa mu Godwin Kakama orukamisha nawe mbarero ministry y'ebyesente hamwe na Professor Ezra Suruma orukwebembera itendekero rya Makerere University atiya uyuda kace akakurese koka ndajanti ibintu biri buraza kwijana iby'amani kushashura za school fees nenshi so babe careful batafa kugira ki kushashura sente fa umuganda makuru kurwo mu district ya Rukungiri minister w'ibyo kwerinda yahabara abantu butamara sente zabo mu kuja kuzikiro cyukuru cya Nohiri bakebwanye nshakare yabo Christmas kandi no kubengeza umwaka umusya bakumwibera eshatu okuba mu rugo mwe kwatanise ibyo politics zo kwatanisa no kutunguka Minister yagambe ubu yabaryo mu kushaba harikashoroza Church of Uganda muri Nyakageme district ya Rukungiri Erdad Kashijor Archdeacon wa Nyakageme Archdeaconare nawe yagira ngo kujaguza izoba rya Nohiri cyo kumanya isoko rya no kunywa bitunga bakurustayo bashimirire kumanya ubukuru bwa Ruhanga no kugumana bamuhimbisa manyage sport taya yake mbona yanaga omuyo kwenda kwa kujoma wena kungura na kugambisa budinga shamba budinga kubeje budinga kwa kugono moyo kwenda kwa yo na talata Yesu kwata aho wawe obusinde buterabuta Twazo mu district ya Kamwenge Bishop w'ubureberezwa East Rwenzori Diocese ya Higabicerezo kutuma nkora makuru geciro cyukuru cya Nohiri hamwe no kumanya byenderwa byo kujaguza kireki ebi yabigambira hakanisa ya St Stephen's Cathedral mu district ya Kamwenge ushaka uko bagini mu street gaciro kari awezisha barire bana basinda no kushobora kwa bale kujagira ati shoma baryo baryo mu mwirima baryo mu kibunda cyo kibarikwa na ngo mujina zengwe bari batekereza ku Christmas kuzaba kwa Yesu no kumisamani no kulisamani Bishop yakoresa umugisho ko kushaba bikerezo butashimererwa munongo mu kiro cy'ukureki bakashohoza ikirenga awuwe ku Christmas no kulisamani baryo mu kibunda cyo kuko kwerekera abangeri zoba yawo kanisa izakshoma ukali yawo mbao abaryoke batakuwa ngeri zoba kasabisi yabo Gasha kwa Job na Manya Dana Basibye hamwe na Anthony Twine